Bifurije kugubwa neza kandi ahantu mugiye muherereye hose. Ngiye kubagezaho kandi amakuru mashya abagiye agezweho hano. Ngiye guhera rero kuri inkuru yo muri Amerika, aho ngiye kubabwira ko Amerika irimo irashinja Uburusiya gukoresha ibitwaro by'ubumara nk'ibyakoreshejwe mu ntambara ya mbere y'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zashinje igihugu cy'Uburusiya kutubahiriza itegeko ry'isi yose ribuza intwaro z'ubumara, bityo bukabikoresha burasa muri Ukraine. Kuwa gatatu rero ubwo nejo hashize ku itariki ya mbere, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Uburusiya bwateye ibisasu by'ubumara byo mu bwoko bwa chloroquine muri iki gihugu kandi itegeko ribibuza. Ikigo rero cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri Amerika kivuga ko chloroquine ari ikinyabutabire cyagiye gikoreshwa mu ntambara ya mbere y'isi yose. Kuba rero Uburusiya bwagikoresheje ni igisobanuro cyo gushaka ko amahanga yakagombye kwivanga muri ino ntambara. Ibiro ntaramakuru rero Reuters bitangaza mu ntangiriro z'uku kwezi ko ingabo z'Uburusiya zakoresheje grenade zuzuye gaze z'ubumara nabwo zitemewe gukoreshwa, hanyuma izi grenade zikangiza umubare munini w'abasirikare harimo n'abasivile. Igitangazamakuru Reuters kandi cyakomeje kivuga ko abasirikare 500 bo muri Ukraine bajyanywe mu bitaro kubera ingaruka z'ubwo burozi, bikaza no kuviramo umwe muri bo kuba yaritabye Imana, mbese yarapfuye. Ku ya 24 rero Mata Gyundoz Mamedov, uyu rero ni umushinjacyaha mukuru wungirije muri Ukraine, yanditse ku mbuga nkoranyambaga k'ingabo z'Uburusiya zakoresheje intwaro z'ubumara byibuze inshuro 900 mu mezi 6 ashize. Amakuru yacu rero kandi amashya reka nyakomereze hano muri Pakistani, aho ngiye kubabwira ko Pakistani na Angola biri mu bihugu biza imbere mu bifitiye akayabo Ubushinwa, ubwo mbese ni amafaranga menshi. Imibare rero yo mu mwaka wa 2022 ya banki y'isi igaragaza ko ibihugu bya Pakistani ndetse na Angola ari byo biza imbere mu bifitiye akayabo k'umwenda igihugu cy'Ubushinwa. Ibi bihugu rero byombi byagiye bifata inguzanyo ya za miliyari mu Bushinwa yo kuba byashora muri gahunda zirimo izo guteza imbere ibikorwa remezo n'indi mishinga ijyanye n'iby'ingufu ibihugu bigenda bikora. Rero ni mu gihe mu bihe bitandukanye ibi bihugu byagiye bigorwa no gukurikiza gahunda yo kwishyura amadeni, aho nko muri Gashyantare 2024 Ubushinwa bwongerere Pakistani igihe cyo kuba yakwishyurira ideni rya miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Nyuma muri Werurwe 2024 Angola nayo isaba ko yagabanyirizwa amafaranga yishyura ku kwezi ibibereyemo iki gihugu cya China Development Bank CDB. Ku rutonde rero rw'ibihugu 20 bibereyemo ideni igihugu cy'Ubushinwa, Pakistani izi imbere n'umwenda wa miliyari 26 n'igice by'amadolari y'Amerika. Hanyuma rero Angola igakurikirana miliyari 21 z'amadolari y'Amerika, mu gihe Sri Lanka iza ku mwanya wa gatatu n'ideni rya miliyari 8 zisaga 10 z'amadolari ya Amerika. Ibihugu rero bya Ethiopia, igihugu cya Kenya na Bangladesh nabyo bigakurikira n'amadeni ya miliyari 6 zisaga 7 z'amadolari y'Amerika, miliyari 6 z'amadolari y'Amerika na miliyari 6 z'amadolari y'Amerika. Ubwo muri make bishatse kuvuga ko Ethiopia ibereyemo Ubushinwa, mbese ibi bihugu bikurikira Pakistani na Angola, ni Ethiopia ibereyemo amadeni, ubwirimo amadeni ya miliyari 6 zisaga 7. Hanyuma Kenya ibereyemo miliyari 6 zisaga 7, ubwo ndavuga iz'amadolari y'Amerika. Bangladesh nayo ibereyemo miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma rero
Ubushinwa bumaze gutanga asaga miliyoni 1,000 z'amadolari y'Amerika ku bihugu bikiri mu nzira z'iterambere, ubwo ni inzira z'amajyambere, binyuze muri gahunda yayo yo kubaka ibikorwa remezo hirya no hino ku isi yitwa Belt Road Initiative, mu mpine ni BRE. Ibi bihugu rero birimo ibyo muri Aziya, Uburayi ndetse na Afurika. Nubwo kandi iki gihugu cy'Ubushinwa gitangaza ko iyi gahunda igamije iterambere ry'isi muri rusange, ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bivuga ko ari intwaro ya diplomasi y'Ubushinwa kugira ngo bugire ubwisanzure n'ukuboko mu bikorwa by'ibyo bihugu. Ku rundi ruhande ariko benshi bagaragaza ko iyi ngano y'inguzanyo Ubushinwa bukomeza gutanga ishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku bukungu bwayo mu bihe biri imbere. Raporo rero yo mu mwaka wa 2023 y'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi n'ikusanyamamakuru AD data igaragaza ko 80% y'inguzanyo Ubushinwa butanga ijya mu bihugu bifite ibibazo by'ubukungu, hanyuma bikaba byatuma hibazwa niba koko bizigera byishyura iyo myenda bibereyemo iki gihugu cy'Ubushinwa. Rero ngendi Joseline Uwizeyimana mbashimiye uburyo mukomeje gukurikirana amakuru make ngenda mbagezaho, bibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirane neza 5 kuri 5 aya makuru mashya ngenda mbagezaho.